Kwezi bwana komiser wahondo hazi wangazija ramba ufop waja wa mkalimani wahe sekala ngazija kama laanda leo ya hoa nyiho nana haufikiri ngazija ndambao conseil de commissaire eba nukta za kasukwa leo haweza lano sukwa leo ndeni kwezi marhaba menji serikali ngazija iwonana usiku wa leo ya harma ya hoa ya hoa yinu kao ngaidunga nao no nemi konti ya kawaida ya serikali ngazija ikuendelea hena ya hoa ramba ni conseil de commissaire mwanano wa leo kaina nukto mbili mahsus ya nukto ya handani ihusu situation politique kaondori juao ya ujuza ukaya hamade hela ndoa juao gouverneur Hassan Hamadi ngi candidat harimwaze election anticipée présidentielle na ujuza ngazija ya ukaya makati yanu kujihundo harimsafara bonze harimwa zihazi zadungana no pande waheze voti zinu ngajujelia yafanya msafara mwema reje hawe makango amenzi ibiri ambabi wajao holiho nde intervention haora mende makaulu kao ngala wanao no harimwa Facebook ya utsaha iminye image shurafa shay gouverneur wa hatu sha utsaha shidum kazandrabo holiho ndizalaia mziji wao ya ukaya oyiwamba Abdalagwa harungowa wa harimwa ye Facebook FM ya korongolea haka urongowa nugozahe gouverneur wa shesi yo wajibu yakaya ngamini shabaha shaukaya mini mkalimani wa serikali ni serikali wanana leo harmali suala hilo ni Belizimbabi wa radio ile suala linu ilo komori wa leo ya ukaya rijotsa hema journaliste wa hatu rekali ma journaliste professionnel rekali ma journaliste amateur kao wo ndo hibawe hazi shajoti ya hawo shawakera ngozino walozamba hikawinda ya hawo haukaya ikabati ngo zao hamade kawa ndo wajuo kaya mndu ikawa Mwenyezi Mungu hamungu hamnika ankli hamnika uwezo wandu ngoyo oto radio hau harimwa matengwe yato hamandrabu za tulunganzia zenubika ndo Abdalla kwa ya hamba ya kavumbua son excellence le gouverneur Sanamade ukaya hapara wandu wende wasutene azali deuxième tour esikali ngazicha ngambukaya Abdalla Agoi akaza gouverneur Sanamade rabo izondrabo na isikala ngazija ngiyo wajibu ya ukaya holio ndo bantu rajabanu si wangazija amadeli razamba ngiyo si wangazija misilamu serikali ngejohenda numji wa tujini yari yasoma Hitma uharimoze ngozino haukaze ngozino Abdalla hazizingara hena wakati nguzambo abonge ngiyo wajibu serikali wasigela numji wa tujini wawarenge mazahidi ya ukaya ngosoma Hitma harimoze alali shaeza jirini zakautongeza Abdalla yambe ngo hamanda zini dokaya ikaya ni mfumdaro kawika 4 février harimo mongoza za 19h sa handeza masiu ani sa 12 sa handeza masiu yemtukufu gouverneur harisebe mamera wane abyoza manoro harisebe mamera wanu de mera wa ye commune ya Domba de mera de président wa association de maire na ne mera wa he commune ya Bahani na ne mera wa he commune ya Ziwani ode mamera gouverneur ya wareseve yaka wareseve za barindi gouverneur kajawa para mroju wondo watsawa wonane na gouverneur eza barindi lupande wa heze swisi yani dezikao za heze voti zikoshugulanze voto harimaze commune emamera wanu wambe ukai ema representa wa hao kwa jatilo harimwa ye arete yabaranzi kwa jatilo harimwa ye arete wakati hawo wonane na gouverneur ili watilo harimwa arete yo kwa arete yo sinyiwa ni gouverneur hakaurestebe opposition harimwa 5 heures harimwa sakumeno mweja abanga mjolindi ya ntimizi omwanano wahangu damine ma candidate wa opposition engenje ni mresebe hawaresebe jeheli kaundo WhatsApp kanza andana Abdalla ni sokaya gouverneur ndi yapara emamer na emamer ndo watsaha waonane na gouverneur eisha kwa wonisaini dayo yakaya wakahuja wale waje waonana na gouverneur wa ile haza ukaya ngwatsahawo wando hawaje watilwa gouverneur hakubali ambeke tina hata mushkila umwanano kujafanya hata 10 minutes hata dakika 10 umwanano kujafanya haonana na inao en présence harimo serikali yangazija wando wakayabo bake commissaire wa environnement commissaire Mosili na ne directeur wa coopération décentralisée badawi waonana naye wando wakayabo wa hadisi le supale la hema representa wa hao harimoze komini wajisomo na kabaja vumbura hata
rongoza voti ikatsinda hizo kajamula rongoza hata za suti ya ukaya gouverneur ingawa kandida kusikandida candidature ya gouverneur kijadisi wa yapo abudo bana nakaanza abudo bana kanza ruonese ukaya lisuala linu lintisu alikawo li hadisi wa mbaba litsoka oyonzi rijota kutukufu wa Abdallah yakaya yemrikaze information za yamba ngiswir yambe yemer ikaundo ya mwambia zero zinu ukaya gouverneur Hassan Hamadi hafanyisa monano haparema mera wahahe hajawambia kawa kote azali de secteur rikauta yake clair yambe ukaya hawapara na ana fulani de yakoroga zingozini na hazamba bahanu fulani hakaya tizamba ndondo banu yakaya commissaire wa environnement hakayabo hato ushahidi wa ukaya unanuko jafanya hata 10 minutes ngamjo zamba ndondo ya ukaya wa magmera wanu na wavumbu wa banu wanuko jahadna hata mkataba wana Hassan Hamadi kwa jahana mkataba hata ndawni executive yangazicha kalisi namba mkataba yonse ukaya hari Hassan Hamadi aparime mera wa hai emera mdomba woti mera wa Hassan Hamadi karjana mkataba na sinai ye president wa hema mer karjana mkataba na sinai ewa bahani ko ya Johan wa umemereka hao ngone ze parties hao ngone ze affiliations hao ngone mwelewano hao na mwelewano politiquement karja pelo katimkonti wa politiki watenda sinao wa ukaya wambe ukaya na mjeri vote Hassan Hamadi abasa basi mjeri vote Hassan Hamadi alimo desemto wandu wao kabati mjambo kari mazi mikonti ya politiki hatu riparukanti bazimada sinao ile ri hadisi ya politiki yetu amngeri kautsaha ri clarify zingo hizo ya ukaya omonano wafanyishia wahema mera wanu wafanyishi hamdo juu yelendi 4 février imamera wando watsaha waonane na gouverneur holiho de ma representa wa hao uharima ze Suisse abonge holiho Abdallah ajiniko kaya inamna ya haendo kaya yado atake Hassan Hamadi haina bahanika ngujo shida katuma atake handogo zilo mbenu futsazi inu za renuha shaharima hari iyo tikizwa mana ngari zambao mkamzwa mana ikangwa murongo ikabwa mukaya hari sibahi hari munkoti kawo kanosubutia ono yambe ukaya gouverneur ya pari mamera ono mamera wahacha hanogo za upande huu ndio clair likauza hari juzo ngazija na yoke na uzi amade hili nhamba ngilazimo zenu zinu wa ngazija omjini tujini kodwazi mwana hoi wazirambo ya ukaya hadungu mva oshaga Hassan Hamadi hena na yaone masulaha ya hai shakari karnao funge mihono garjohenda rendera hali haba kasimi Islamu ya Qur'an ya Mwenyezi Mungu ya bayoneza ngozini iwambukuli mbona garjoshele Zimbabwe ya ukaya si wangazija na ngazija kwa rungu ambukaya mnuka dotunji ya ujo yebanu wabdala imburi ya hao yo beza upade wandukasa na badi kupanda wandogote azali dizemto ebane manoto mita kwa Hassan Hamadi sangi kandida ngujo korongo wari mu mibango ya hatu ngarjo ko mushilia ngujo ko to consigne ke tukango de 4 tour ngasi arespero ko de deuxième tour cheke tukaende 4 deuxième tour ngujo ko to consigne ngasema mkado tunja ujo babdala ebano biri embiro to beza hafisha ngazija wado tunja ujo hivi kumiza kwa Hassan Hamadi ngujo ko tubo mabangoni ekezo ramba kutuzi amini ekezo azali yari renda kutuzi amini wazaja matonje janze unakaya azali hapo awanru waja wa baira dio Hassan Hamadi ya Hassan Hamadi dirigeant sotakazija azali hapo awanru hajangu haranganya mtseso azali harenge serikali ngazije mafuraha azali harenge ngazija zimaliza hawa kanza wadorumia o harimashi sotakazija harimaze project wa Tanzania azali haziyaze project kwa kanda zitezontipe halafungo twambuka ya zinu pia Hassan Hamadi ingenda zinu zinu zo urisa otuko zingara swala ni onuka hale ukatira kechiriza na azali Hassan Hamadi henda al aeroport hende haba hiza president henda al aeroport hende hambahu ngasina mudaba ngonuka tu henda ibano tuzingara ligiri nepa ifasira banu ala mradizo rumambia ndoka ya hauzo nambia wako ngazija wako dokaya ntsombo ndabuko muhusha gouverneur Hassan Hamadi president ma ngujuka harimo mbango ya hatu ngabajuka deuxième tour ngabuona ize kaundo zendele yao kuna katia ngari zamba ndondo ya ukaya gouverneur haonana usiku yo akaonana ne makandida wa opposition wafikiana ya ukaya ngoendao pia kinyume ya zali ata gouverneur akataka mrongo intervention ya mwando harimadi bujolo la mwando haonesoka si wando la kantiwana sonti pia si wando kinyume na zali heina mduloban
ikawo ye ngujuka sutene azali kairi ya juhe yendizae basi makandida lobanu si makandida kubalia na ukaya ngarendo kinyume na azali nani kare le deuxième tour ngadutsinga abantu sonti pia risutene e kandida kaunge kinyume na azali ye wondo woleo utsinguja utsumrenga utsumdelukaye azali kuvumbu walona azali waransia sana madi basa na madi yeti kajadunga na politiki zimaina azali izokolo kati yewe ezi yavotiwa rikanda sina azali parce que rikawono kaya ngarifikiria uyenzi hatu rikawono kaya mivurano tindojo ufanye nzi hatu inu sharende hata azali helio kaya ufanye nzi inu ngelazimu yakia konflit daino wandupia ngelazimu yakarimu mvurano daino wandupia miongoni mwa sani hamadi doko batu rikarjashina relewana harima approachio rijivuru natoka tirajivura yongi clair ngabuimi buritubisa ahimi urirenda nayi ahimu kwa haina rugozonti pia mbi yazifanye serikali ngazija alafu lobera wambuka yare serikali ngazija bazimana sana madi ngwadunga naona zali hiyo aibu ikawo kaisu yela mde kati ndio zangu nukta ya pili ya husu ye conseil ya leo do husu ya école d'excellence ikawo lycée d'excellence mjwa kaya yibula na serikali ngazija wana wao karje serikali samizi wanimdi soka uyonti yebuwe lycée d'excellence sharika hibua Hitma yokaya ngarazori lele wana wangazijari pre-prima elite maundu waje warengize zomana za heyensi hanano ikawo wajushinda wakainizi competence lazimu holiho ndemisomo wajo hisomo iyo dumana raboli lycée d'excellence harimji watunjini lycée d'excellence ino ribua haina mwaneka wakosomea yabo akauniki wa bursu ya ralizui gume haina mwezi ralizui gume kawo ziwizine zikawurumishiha harimusha hula ya kahula nani transport ya za hula bank centrali namne kawo serikali ngazija kaitina hata contre kaitina hata rialimba ba yondo banu ikawo wana wangazija wa zulumishi hao wale kaundo rumishao wa sumia wa remedy d'excellence nani mafundi kaundo wa sumisao yawe kawo karambuke mishahara ya hao ngela wao kawaida shaze indemnity za hao kazisu parihana habu ya kaya ya serikali rivuriwa wala bahani kawo doliko rijei watu rijwa warejei nanzi habarua rimbeshe ya waziri wa hema ikawo do yatoa amri za konti za bala ikawo do yatoa amri ya dene minister de l'interieur wa tawarigema pesa ya ukaya wana wahenga zija wasomea wa minister de l'interieur jini waone haki ya ukaya wa undani nize turazao zino sha mal asafi atajero hondelewo emashisho yao ya baliha kajeshia kwa jajibu wana wanu ngwa yabo ngwatabiha abangenga kumye zingu ya ukaya wanu ngwajohishilia wana wanu bama ngwatambi hao imapara waha ngwatabi hao ili wajibu waundane ne bursu hao wajaendesa msomo wa kaunde heli kondo lazima mal asaf ehika kwa jajibu yabo wao ndo wangabizo wana wahinga zija hazila ukaya wanwanzukari tike hasani hamadi yafanya nugo amungengo utiyari ya bayeli kolino netijo kasa na hamadi yafanya nugo uharumwa shiso shinu ili atijo paro ni kiwavua ya voti ukaya yu miongoni mwezi project za hambu ukaya wangamize ya gouvernorat kaundo liyo ya tijo hendari mwa voti habishidana nao nungu kwenye hendari mwaza voti ngarijo henda akawa komoro wagazija waelewa ya ukaya izo kaundo na Tanzania zifanya imana ratu zifanya sha ishibarakanisho azaline serikali hano aboge izo ndeze nukta mbili muhsus kaundo za karame conseil ya leo na mushilani marhaba menshi haba menshi mtukufu komisera wa hip hop waje mkalmani sikaranga zija haba kubali matajo yacu siku leo.